Ajde ekipa, gremo, hodi. Pač malo starine, ne? Največja ekipa do zdaj. A? 8 ludih. 8 ludih ali 8 ljudi? A, 8 ludih ljudi. Ok, ludi. Super. Čučeko. Pokradi čučeko. 8 čučeko. Dobro, dobro. Ok. Ne, sem samo najprej malo dal dol. Okay. In potem samo malo močneje potisnil dol. Kako smo rekli, držimo ploščico kovinsko? Pod kotom, ne? Če eno pično držiš, ne bo nič. Ne takole, Tako, ja. ampak Pa do takole. konca je drži. Pa močno smo rekli, pritisneš, da boš iskre izval, ne? Da bo prišlo do trenja. Če boš samo božal, ne bo nič. Moš močno pritisniti, močno. Takole, vidiš? Močno, evo ga. Vata ni nacufana. Ja. Pa na mokro podlago si jo dal, Ne, veš? del sem gor. Sem da razstufam. Ne stiskati s prsti, prosim. Samo razvlečijo, veš? Tako. Sam na enem koncu je drži, to bo premalo nacufano, veš? Boš mogel še nacufati. Še? Še. Da je taka kar prozorna, veš, da skoraj skozi njo vidiš. Čim manj je preprijemi s prsti, tako, veš? Čim manj je stiskaj. Tako. Ja, sej vem. Prvič delaš to, a ne? Pa ti je seveda tuje lahko. Pa ker si nekaj preč uporabljam. Verjamem, zato smo pa tukaj, da ti pomagamo. Takole malo najprej, da grem gor malo. Tako, pod kotom smo rekli držimo. Kje držimo palec? Gor na napisu up. Tja gor, tam gor, tako. In zdaj pritisni močno dol. Kar močno. Močno, ne se bat, ne boš se užgal. Močno pritisni. Evo, si videl iskro. Super, še pritisni, si videl? Moraš močno pritisniti, da dobiš iskro, to je požentja v sredino. Kar še. Bravo! Bravo. A si se ustrašil mal? Nič se ni upekel. A te je upekel? Seveda te ni. Čestitam, bravo. Ok, čakaj, samo to. Dej na to podlago, sem, dej, sem. Ok, zdaj pa naredi. Bolj nacufita vato, bolj nacufita. Tu imaš za 10 ognjev prižgati te vate, veš? Naredi takole malo, ok, malo začne takole, da pride dol ta unetljiva stvar, ok? Magnezij, ne? Ja, magnezij. In potem boš... v bistvu. Ja, Ampak niti ne bi rabil, veš, Mateo, zaradi tega, ker je vata se zelo hitro vname. Pomembno je, da oni z enim potegom probo prižgati. takole. Močno, pod kotom držiš, pod pravim kotom držiš ploščico kovinsko in ti ne bo prižgalo. Smo rekli, moraš dati pod kotom, Takole, dej. Po takim kotom. ja, 45 recimo, največ. Torej tak. Ja, pa malo čudno si se postavil, tam imaš v napoto tistle. Vata je zbita, ne bo se prižgala. Bo se. Ne bo se. Verjamem, da se ne bo. Nacufati je moraš močno. Ni tako enostavno, veš, kaj zgleda. Zdaj sem pogledal slikico, Jakov je ful dobro šlo. Ja. Slikice grejo čisto enostavno, kaj gledamo po televiziji, ja? Takole. Jaz si tako še najboljši naredim. Potem samo vedno bolj močno, da sem potegnem. Ja, vidiš? Vedno bolj. Vidiš? Easy. Na ogen, ne zraven. Tako. Pal trava ga miska. Ne zadušiti ogen. Ne bomo. Evo, bravo, še ga je treba futrati. Še tanke, čim bolj tanke. Tako še enkrat. Ne. Dodajte, fante, ne. Samo futrati ga je treba, evo, bravo, skupinica. Drobne samo gor dajemo. Čakaj. Pihi malo, pihi. Čakaj, suho travo. Ne. Ime prižgi. Ja, dej mi ga. A nimate več vate? Ne. Kako ne? A ste vse ste skurali? Tamle vidim še en konc vate.
En konc vate imate še? Gotejo? Ja. Lej, tukaj imate še en konc vate, lej. Lej, to prižgi. Kaj, posod je pogasnil ogenj. Tukaj vate. Tukaj pobirajte vate. Jaz bom vate. Super. Ha! Tu imam že. Okay. Zdaj pa to suho travo, samo tako malo okoli, dajmo. Ja. Ne tako. Ne, v redu Zdaj imam je. travo. Dajmo nabirati suho drače, suho travo. Ker pa, ko se ogenj zakuri, je treba hitro nalagati. Najboljše, da imate že vse pripravljeno, preden sploh zakurite. Se imamo. Ja, imate, jaz sem, kaj, 3 travke, ki zgorijo v sekundi 20. Ajde. Evo ga, to bo zdaj zgorelo. Dej drače, ne samo travo, še drače. Travo to. Pejte iskat. Tako, pihaj. Pihi. Pikaj. Pejte iskat čim več. Prej smo gor naloženo, ne? Ja. Prej smo gor naloženo. Še upanje. Čekaj. Ne bo, ne bo. Še enkrat prižgi. Spet bo treba prižgati. Kaj daješ ti to gor? Ja! Jem pomagal. Ne, en. Dajmo drače. Čak, razlaj. Dajmo, gre je. To, gori. Ja, ba je začela goreti. A vata ni bila v redu. Glej zdaj. Ne, tole bo bolj gorel. Čakaj. Evo ga, tak. Ne smemo dvigovati ognja, smo rekli. Samo nalagate gor. Na cufaj, robčke. Na tanke. Yes! Ja, Ja. ne veselite se prezgodaj, prosim vas. Ker tole zelo klavrno zgleda, če mene vpraša. Če ne boste nalagali, bo ogenj ugasnil. Ful nalagamo. To je kot majhen dojenček. Ful nalagamo, kakor vidite. Ja, lepo. Ne pretiravaj, prosim, zdaj s papirjem. Ne, se ne bom. Zdaj vam ta ogenj ne bo več ugasnil. Okay. Ja. Vrači gor. No, kolegi so tudi ugotovili, da je mogoče fajn še malo dodatkov dati, ne, če že drače ne gre, pa vata. Glejte, kam piha veter. Kam piha veter? Tukaj tu imamo drače, alo. Rok, Tukaj pobirajmo. kam piha veter? Ne pritiskaj. Kam se morate postaviti, da bo šel ogenj gor? Kresilo poberite, da ne bo zgorelo. Tako, Za zakuruto. hvala. Ja, in bo šla v gor, plamen. Vse je. Pazi na veter. Kam gre naš ogenj? Ja. Moram paziti tudi na moj WC papir. Ja, da ne boš naredil gozdnega požara. Ne, stole, da bom imel še kaj, če grem na WC. Ok, že to pusti. Yes. Tejo, kam vam odnaša plamen? Že zdavnaj bi lahko vrvica pregorela, če bi se nastavili pred plamen, pred ogenj. No in kam ti odnaša ogenj? Naprej, Ja? In kam moraš se poti postaviti? sem gor. Med nogami ti piha. Dajmo, še nalagajmo. Še nalagate, ogenj vam, plamen vam odnaša kam? Dajte upoštevati veter. Sprav se morate nastaviti pred... To so imena. Ja, vem. Vidim. Ok. Tejo, Ja? kaj govorim? Sej pravimo čim gor. Ja. Pravim vam, da se morate nastaviti pred ogenj, da vam ne bo veter odnašal plamena v stran. Vidite, da vam plamen odnaša. Ja, ne pred uno smer pred ogenj, v kontra se moraš postaviti, a ne? Da vetru ne smete ognja premikati, pa tudi to vam nič ne pomaga. Daj se postavite skupaj pa zraven, no? Pridi sem. Med nogama ti piha. Naberat, ko ne boš manjkal. A veš, da se zdaj plamen dviguje? Dajte se, pejte dol v počep, no. Sam ne pred ogenj, malo nazaj, no. Da ne boste se uneli. Med nogami vam piha, kolegi. Stojite, počepnite, če ne bo nič. Pa ne preblizu, ne v ogenj počepen, prosim vas, no. Jaz, gor gre. Ja,
gor gre, pa gre stran. Pa gre spet v stran. Ok, jaz sem obupal. Sem gor vrži. Rok, Dajmo. kaj se dogaja? Plamen vam odnaša. Ne dvigovati ognja, nalagati bo treba. Rok, nalagati, ne bo šlo drugače. Jan pa isto. Daj malo gor. Evo ga. Tam pa ogenj Ne. odnaša. Čakaj, daj se tako, da V se tako. nasprotno smer se morate postaviti zaradi vetra. Prisam. Skupaj. Med nogami vam piha, ali kaj vi mislite, od kje pride veter? Daj. Od kje pride veter? Mora ogenj paziti. Od tu. Ja, a sem rekel, da pete v počep, pokleknite ali pa počepnite dol, zato ker vam med nogama piha veter. Evo, zdaj bo še po ogenj komaj gor. Sam ne nalagati zelenih stvari, not, ker vam ugaša to pol. No, le, kaj se zdaj dogaja? Se dviguje plamen gor. Ja. Samo malo bolj zaščite, no, da vam ne bo veter odnašal toplote. Dajmo na kjero tukaj mora pridati. Kao če mora se zahvali. Daj, postavi se tako, da ti bo, da boš naredil, Pazi. kaj se reče, oviro, da ti ne bo ogenj Ne preče. veter odnašal. Čakaj, tu moram dati. Zakaj pretiravate s papirjem? Ne rabite dodajati papira, ker vam ne bo pomagal nič pri tem. Ker papir dvigne gor. Kaj, to je za kuri? Ja, dvigne, če vam veter ne odnese, a ne? Evo. No? Še malo. Wow. Okej. Komu jaz to krtni gor peli? Še se postavi. Rok, usedi se na tla, ker ti veter odnaša. Evo, poglej, v momentu se ogenj dvigne gor. V momentu, čim si naredil zavetje. A drži? Ja. No in kdo bo prej prekuril vrvico? Poglej, kaj je Rok naredil. Usedel se je zraven, zato da mu veter ne odnaša. Druga stran. Druga stran. Ajde. Raši, da me ne upreče. Prav zdaj piha v drugo smer. Se treba se kam nastaviti. Zdaj že pregorjeno vrvico ste imeli, pa se je veter obrnil. Evo ga. A bo? A bo? Mora biti. Mi kurijo večerjo. Mi Kurimo kurimo hitro veseliti. Dajmo še oviro naredi. Evo jih, bravo. Aleluja. Čestitam. Zmaga! Druga skupina je zmagala. Kuhate večerjo. Ne kuhate, pomivate. Pomivate. Jaz ga misliš, je pa. A vse mora biti tako zadnji, mora mora biti skupaj jaka. Pardon? No, reči. Še skoče lukne so tu. Ajde, se bo zapolnilo. Mogoče, veš kaj se še mi damo gor? V vsakem primeru se bo zapolnilo. Ja, upam. Palca. Zakaj s temi nalekava tle? Kaj to? Vazelina. Ne, sretno. Nimaš, lej, zakajla nimaš. Tu imam zakaj lep. Zakajla nimaš v zadnji. Kaj bi šel naris? Na pauzo. Veš kaj? Po mleko je šel. To je zelo kot kron. Opala. Alo. Imaš lemaš te male. Daj mi tudi škorito. Ja. Grem neki še. Zelo stvar. Vesni škorko. Kaj priš nam?
mama? Ima generator noge. Nog. Kaj je tako? Nimam pojma. Ej, to je In kam so to palce? Pa še iz oglja si je bolj pobral, ha? Ja. No kaj, tam se malo več makneš, pač najde. Ja, to ta palca bo zelo zdržala. Zdaj vidim, toliko si pa se bomo. Jaz to ne vem, če Ti še pa nisi slišal. Lej, a so sveže zlomljeni ali? Ja, to je zlomljeno. Vse se ve, da ni ravno. Ne vem samo kako lahko deti to zlomljeno. Ja, pač mogoče, ker je močnejši sebe. Ja, da ne reč to. Kaj so že oni mehni, a veš, kaj grejo pač v drevo in pol uno jejo drevo do znotraj. Lobadari. Imam za mini šotor. No, smudri mini gas. Ja, to je mini gas. Veš, kaj mini gas imamo kot togo. Jaz sem tudi že streljal s njim. Sažek, no? Čakaj, Gašper, tu me zdaj. Kam bo to pasal? Ziherni kamo. To je ta kamera. To bo še ono. Ne, s to pačko se pošel. Ta ni okej. Ta je velika. Ne. Pa pač daš malo bolj to, ne. Je. Drugače pa bomo. Ne rabeš še lomt. Ej, Rok, ne rabeš še lomt. Sam postavijo zraven. Tisle ni najbolj okej, ampak v redu. Palce so se vam malo porušile, fantje. Dej tako. Dej. Ampak dobro, ne bo. Neham pa. Bo glih tako v redu, no. Dej eno palco samo mes. Še imam još. Dej gor. Dej tukaj, dej tukaj. Z obeh strani je treba dati, ne? Ja, se damo, damo. Tako, zelo lepo. Zelo dobro vam gre. Niže. Pohvaljeni. To je za škrat. Super, Lina. Se imaš fajn? Odlično. Je stabilno že. Čist gre, ne. Je stabilno. Ne, ne. To ni stabilno še. Tu je, gledaj, tu potisneš, je kr. A res? Ješ imam. Opa. Tu ni not bad. Tukaj, probaj tukaj. Da vidim. Ja! Ne zdaj z nogami probavati. Daj da vidim noter. Tako, ja. Dali kakšno listje. Je malo čisto znotraj. Tako, da boste imeli lepo posteljico lahko, a ne? Da vas ne bo tiščalo kje v rebra. Ok, dajmo dati drugo plast gor. Ne, jaz sem se lotil čiste. Lepo. Je eno stran bom zdaj, pa hočem jaz reči. O, še posteljico ste naredili. Oren, bravo. Tako da. Dajmo pa, da ne bo bil noter kdo moker. Ne bo. Razgapi. Ne boste mokri, ne boste. Ne, so določili, jaz grem. A ti greš noter? A, lepo. Vem, prišel moke. Jaz sem se tako odložil. A ti si se odločil. Ja, če on ni nič delal. Ja, Ne špecamo se, prav? jaz sem rekel, da Ne lahko špecamo, gremo noter. ne špecamo se. Jaz sem rekel, da lahko gremo. Kar še greš noter. Mora. Kar potisni z nogami. Ne, ker Viš, je da gre. konj. Kar še, gre. Drži. Ni konc. Sigurno gre. Krči noge, ne? Ne, hvala. Noge si malo pokrči. Sem. Si? Lahko? Ja, Evo, gremo. Nič ni še šlo na mene.
Ja, je. Jaz sem moker. Ajde, pa se ni toliko. Marit, ne. Jaz sem moker. Kolega. Kdo je to zlil gor? Jaka. A ti, Jaka? Kako je? Kaj zakaj moker? Ja, porit je mokr. Super je. Porit je mokr. Ne, suh je, sigurno. Suk sem. A je dobra Vse, posteljica? super. A je mehka posteljica? Ja. Zelo dobro ste se potrudili, super. No pridi ven, no pridi, da vidimo, koliko si moker. Oj. Cel hlač. Obrni se. Obrni se. Bravo. Sem moker. Kar dober, Nič, kar dober. Vse poletje, a ne? Ja. Nisem moker. Poglej, pol še bil za meni. Ne bi smel paliti tam vodo. Ne bi. Je uspelo, a? Ja. Ste se imeli dober? Ja. Super, boste kje mame pozdravili, očije, Ja. bi kje sporočili. Hej, mami, hej, ti. Evo, pozdravljamo. Super, Meni je bilo moje bolj fajn, ko smo imeli. evo ga. Tako, pozdrav, fantastično. Tako počakamo, še ostale. Ja, greš ven? Ja, Mateo ven? Izločili so te? Ta lina noter ali? Ne vem, jaz nisem skinjal. Aha. Greš ta ven? Baj, sakas! Izločen je bil, preden je bila zastavica v bazi. Izločen, preden je bila zastavica v bazi. Modra majica, laminiran. Jaka? Ven. Kapta je laminiran. Ja, ven si. David ven. Je že izločen. Ven.
Zatiran ven si. Samo on je bil zadet, je bi mogel iti ven, ne? besedo je rekel. Kdo? A je bil zadet Ja, je tako bil, ne, ali bil zadet. odstal? Horbec. Daj, Turge! Kaj men, mečen? Kako so hiter. konc. Ne, tlo metat. Dej, farve ti! Ma ja, dej!